Tala falava e le nei foi vaenga o telefon o le si ufonga o le laumua I Wellington e. O le tala mua o le ua wha ilo mai e le whainga malo so wha atasi e New Zealand I alana polo kalame fau e mawhai o na talo sanga iai mo ni wha aune ngā tupe e fiso son iai I le fausia lea ma le wha pipiina o masini e whanga ai maa o ta avale aru le tise I tu SS o le atu nuu. O le nei polo kalame o le amwhai ai e company e fausia ia mea e ta ua o le EV chargers o na talo sanga tu sawai I le vainga tupe so soani mai le malo I se whainga whaatau vanga. Whailo mai e le minstau o wala o whela o inga o Chris Bishop e ono se furwalu ma le afa miliona Tala le a whainga o le se leni le nei ua whaanganga I le malo mo lea ati nae mai o ai talafu uma o le ataria mo pasia ai e le ai se tului. Na mawhaina le minsta o le nei whainga o le angaru nue whaatasi ai le malo mo pisnisi ina ia mautinoa e vave mo le lei le whaatino ina o lea polo kalame. O loo mana o le malo ina ia audi atu le teusanga lua afe tolu se fulu ua o I le se fulu afe la o whainga o masini nei po EV chargers e whawhanga I nai maa o ta avale e le tise I te tonu o le atunu a toa. O le teimi nei e na o le afe tolu se lau fitu se fuluwalu le a whainga o ia masini o loo iei nei I te tonu o New Zealand. E le o fia le pule nuu o horo whenua I se fuafuanga e toe si tia I le sao whaatu langa ina o ta avale I le awa le tele nu me le tasi State Highway 1 I saute o le ai o le ven. Whailo mai e le li pule nuu o Bernie Wanden I se whaatanoanga manawale si whaasara lawa New Zealand. O le sitia o le sao whaatu la fonoina o ta avale I lewa enga o le tele o le a sitia I ma le tulanga o le ono te tupu mai ai ni whaalawelave e ono mali li wai nisi. Sa whautua ina le whainga malo le pulenga o awala te tele le NCTA waka kotahi ina ia sui le sawa whaatanga ina e o ai ta male pe o le whaia leo ni whaatalanoanga matangata e tusai o le whaapauina I lalo o le sawa whaatanga ina le ana whaamamaru mai a Januari le teusanga I lua afe luas furu ina ua whaatoa te tala lea vaenga o le tele nu me le tasi. O awala e lua sa whai e eitana noanga moni manatu whaalia o le tunu e hawhi aile o le tele nu me le tasi saute o le ven, le vālea o hauma mana kau, ma le awala tele nu me le limas furfitu I le vā o le Heatherley East Road, ma le State Highway 1, le e hui atu I autafa o le ven. O le taunu unga o ietala noanga le ua whaamaunia mai ai e le NCTA waka kotahi, o le ACTI mai le 20 kilomita I le selau kilomita le sawa e o ai tamale e a matatu I laso mua o Iulai. Na whaama mawhaina mai e le lipure nua horo whenua. E le tau na ave le wha mua ma le wha taua I le saonga le mua o te ngata whe malanga ai le o le tootele o te ngata e whaadia ni manatu I mata upu wha penei. Nei whaadia foi e taru na wha pa ui lalo ia le sawa o ta vale I le vā o hau ma manakau e le iai ia nisi ua mali liu pe manu nua ona o ni whaarvelave tau ta vale I lea vaenga o le awala. E manatu le li ipure nuu o le toe si tia I le selau kilomita o le sawa whaatanga ina o ta vale e mautinoa o le a tele ai ni whaarvelave ma ono mau le soifua o nisi. Ua tua ia le company waalelo le e New Zealand le tau o le inflation talu mai le whaamai COVID-19 e whapea o le mafuanga au tū leo le sitia o pasese I ona waalele. O le tūlanga sa whailo mai e le li ofisa silio me tau tūpe le company o Richard Thompson I se talanoanga mo le polo kalame o le checkpoint a le wales whaasara lau a New Zealand. Na ia wha mawhainai e leo manao le e New Zealand e so ona si tai le tau ana pasese mo tangata whe malangai. Na ia tau foi e la ngona le company le tūlanga mawhatia o whea ngai ma le tunu whe malangai ai mai se I le tonu o le tonu a ngai atu I le whātau sanga ua mawai atu nei ona o le arua e pēr I lunga o le tau o pasese o waalele. Ta ua e Thompson
na si tia le tolu se furu pasene o le tau o le whaangai o inga o le company i le tonu o le tolu tausanga ua tua na iatu mai o ia tulanga e ta tau i lava o na awhia i mapasese ina ia mawhai o na solonga le leipea le whaafoi ina o le na iati na e whaalia hoi Thompson o New Zealand o se atunu ua tutusa lona te le ma Japani a e no nofo ai le whaitau a whai o le ai o Sydney whai romo e fwoi le pule o le whalapo tonga o malaiwa alele a New Zealand o Billy Moore e mafua ona tau tapa sese ale e New Zealand ona e le ai sesi company o la ua tau wā mai o loo mawhai ona la tau whaia ia sitanga mai i lea taimi i lea taimi pei tai na te ena malosi Thompson i lea whaapunga mai i whaalia mai o le siti o pa sese o valele ina ia tau whaafita ia i le tūlanga o tupealu i le whaatino ina o le nei au o nanga. Ua whaalia e le kāti nari e tō tasi o New Zealand ia John Dew lo na nganga whaafitai mō le avanoa na ia maua e whaatasi e tuai i to e sauninga o pope whalanisisi le Vatikano i Roma mai na ia tauai o se ngā luenga whita lea o le a whengai nei ma le tau sa i lio stasi e sui tu langa atu i le tupu sa ua tu malo. E pei ona silsila i ai whaase longa i TV e whaitau fia se lau wafe tangata na lofi atu i le Pasilika i le Vatikano e fia whaalia o la tau langona mawhatia ma awai i to e sauninga o le taitai o le Kalesia Katoliko i le lalulangi. Se furu ma le lua tau sanga o se ei pope Whalanisisi i lea tuwhinga a o le itu malo o ia i la songa fua o le e seta. E to tele tai mwa auru lunga o malo le lalulangi sa maua le avanoa e whaatasi atua i Roma mo ona to e sauninga ma le whale laua singa o pope Whalanisisi lea sa au fiai ma le pānemi o New Zealand ia Christopher Luxon ai mai se le pelestene o le malo i Ukraine o Volodymyr Zelensky whapea le pelestene o Donald Trump o Amerika le pelestene o le malo falani o Emmanuel Macron ai mai se o le pānemia o peletania tele ia Sir Keith Starmer ta o mo foi le likatinali a John Dew o se whalelaua singa ma maluma le mātango fie na mori mawina ona o le tōtele o tangata ese sa fia maua le avanoa e whaatou whama whaama vai atuai i le tupsa mai sa ilonga o na whaatumu lia ai le whaatawa wha o le sangato petelo le St. Peter's Square i ona toe sauninga i le asto nai. Na ta ua foi le kātinali o New Zealand a John Dew e toa lima se furu la whaioao o isi malo le larolangi sa awai i toe sauninga o pope Whalanisisi o se tūlanga i se aseao na mori mawina i toe sauninga o se tūpusa. E le ngata lai tai o le larolangi mo le fia se lau wafe o tangata mai tu SS o le kelope a e pei o na lipo tia mai le walesi whaasara lau o New Zealand sa whape foi o na filo ai manisi o lo tātu o tunu i taimi o toe sauninga o pope Whalanisisi o la tauia e au fiail ta mai te isa o Sister Susana Vaifale e whape o se furu tau sanga o ngalue ai Roma a e whape fo i ma se au ainga mai Samoa a mai au kilani a inga Samoa mai au kilani ia aniseko le ngwai manona whaletua i a le sina ma le la whanau e tolu o le tamatai o Fatima manona uso Anne Margaret ma le la tuanga ne o Martin le ngwai o la tau e mai le Parisia sangato pe telo sane le Clover Park e au kilani. O le vai sa nei, le tau na wha mautu wai le taimi e a mata ai o na wha ngā solo i e tau o fianga wha apitoa a le wasenga o kāti nadi o le Kalesia Katoliko ao mo le filifilia o se tasi e sui tūlanga ia pope Whalanisisi e a vea ma le isi tūpusa e so oi nei. Ua tolu ai i a kātinali John Dew i a sui o le Kalesia Katoliko mai New Zealand nei ua awai i le filifilinga o se pope i le tala whaasolopito le Kalesia Katoliko i le larolangi. E tasi le tangata na manua ti ngā ina mai se whana na whaapai au kilani tūtu tonu i le wawao le sā. Whailo mai e leo na tupu le whaalawelawe i se whale i le walengo o le Ford Street, petusa o le tūlai whai le wawao. Tasi le tangata na manua ti ngā ina ai, mai sa awina atu il whale mai moto fitinga. O lo whaawau sa ililinga leo i lea whaalawelawe i le taimi nei.
I le motu saute sa ta punia le tele nu le tasi le mamau mai le nu o pal clotha I saute le tu malo Otago ina ua ta vale ai se lori la ma moe mai na manu ai tanga te tasi le uli la sana nafi fa dia leo na tu pu fa la nei I Waiwiro South mai sa fa la lo inai ia le silia tu le se fulu ma moe na fa inai ai le tele la ma moe sa ma fa na fa sa oina o le na manu ai le fa la o le ave loli o lo fa ye foi sa I linga le ma fu anga le fa la o le vai aso na te nei le sa fa ilonga inai le atoanga o le lua se fulu te usanga ta lo no so soani leo mai New Zealand I ngā luenga o le tausinga o le tulafono I le tonu o le motu o Bougainville I Papua New Guinea. Ma fua na awinatu lev so swani ona o se polkalame so faatasi le Pasifika e lango sua ai le tau faafile muina o vevesi ma le feta wai o tangata o le nei motu tele o le atunu o Papua New Guinea. O le taimi nei ua ngā lue faatasi leo a New Zealand ma le ofisa o leo le motu le nei o Bougainville e awala le fautu aina o li I mtamai tailo leo I le maafenga iai matangata lau tele o le atunu e pei ona silafia o le motu le nei o Bougainville o tele te usanga o feta wai o na ia lava tangata mai o lo tau mo fai malosi o na tai ina ia tu ma oti I lato mai pulenga ale malotu de tonu o Papua New Guinea. Na whaamalo sia la bata inga o timunga mamafa mo le tu malo Northland whaape ai ma au kilani e au fia ile motu o le Great Barrier Island I lea sana nafi o ia la bata inga sa whaamuta mo Northland I le itulai ono I le fia lea sa ai o le itulai iwa le tai au ana le la mo au kilani whailo mai le ofisa o le tau le Met Service e ono palasi la whainga I le vale luas furu lima anga I atu le fas furu milimita o le swatimu I nisi vahenga. O le ai o keri sa I longa o na mamafa hai ti munga le whai unga le vai aso e si dia I le afo la whai masani o ti munga pa uwa I le vaenga o le tunu I le masina atoa sa whaamawina I do tonu o le sefurma le lua I tu la e le ngata I lea ai mo a perila lava ia e fa se lau valu sefurma le valu milimita o le swatimu na pa uwa I le vaenga o le tunu pe ta ilana wha ilo mai le ofiso le tau o tulanga wha le tonu nei e le o se mea fau I lea vaenga o New Zealand I le nei taimi o le tausanga. Wha alia fo I le Med Service o winga wha le tonu le tau ua wha solo maadia mai nei I lunga e o le tunu mai o le aha afiai I a nisi vaenga o le motu saute a o le ise e atu ia tulanga wha le tonu I le vasa ane tātika. Ina I tala mai fafo o le mai ai o se whaeroa inga Donald Trump o Amerika ma le Palestine Ukraine o Zelensky ua whesilingi ai Trump le whaamaoni o le Palestine Lucia o Vladimir Putin ina ia wave o na whaamuta le taua I Ukraine. O le whaeroa inga Trump ma Zelensky na whaia a o iaila ua umai le Vaticano I Roma mo tu e sauninga o pope whalanisisi la stonai. O le teimi mua lea ua toe whaelo I aita I tai o malo e lua, taru mai le la ua whaelo inga lata mai nei le whale pai o Washington le ana whaitio ina ai Trump, whaapea ma le Palestine langolango I a J.D. Vance I a le Palestine o le malo I Ukraine. O se tusinga le Palestine Amerika I a Trump, na whaia I lunga o le Truth Social, I whasota inga televavave, a o le toe te liwatu o ia I Washington na ia tawai le ono toi whaia leo nisi sa ma nisi tapu fau e whaasanga I le malo Lucia ona ola na oswa inga le whai ungola mai aso whaasanga I le lau mua o Ukraine sa whesiri ngia I fo Trump le whaamaoni whaupunga Putin mo le te tau leo na whaamuta wave o le taua I Ukraine whai tiu ina fo Donald Trump I le tusinga ia le lisa avea ma Palestine o Amerika o Barack Obama le ana ia ta ua o Obama na mafua o na vea whaamalo se Lucia le Crimea o se tasi o tu malo tele o Ukraine. Peta ai se tusinga al Palestine Ukraine o Zelensky I lunga o le X sa ia tawai le la whaelo inga I Roma ma Donald Trump o se whaelo inga le lei mai tele ni mta u talanoia tahua sa o la talanoi nai ma o ilo ia ilo na wha moe o le ama whai o na wha tino
ia mea e tele pei ona la feilo ia I male pele stene o le malo a Amerika. E to tele tangata na mali liu ina ua taia I se tawale na so ona anu sawa nga ia tu ini tangata se to tele na awai se whaaringa tangata Filipaina na whaia I se tasi vaenga o le aitele o Vancouver I Kanata I le Sanafi. Whailo mai ai le leo betusa ma le se fulu la whainga o tangata na mali liwa I le whaalawalawe matautia mai o tau fia I nei ma le ave ta'avale na fia ai. Whailo mai le mutua whaate ia ma le whaanoa no le pune nuu le ai o Vancouver I le tula I mai o lea whaalawalawe mātu ia ma le tote leo I lātou o mau ai le soifua o loo whaiene I aisu e suenga I lea whaalawalawe. O le stofi na te nei le na tāpuni ai le supermarketi tele le Woolworths I le peninsula I te atatu au ki lani sifo. Whailo mai whapea o le whanua o lo I ai le supermarketi ua whaatawina lea le kompania le foodstuffs mai ua whaamamoe e toe te tala I le tausanga asau ai o le avea ma se supermarketi a le kompania o le New World. O le atulanga ua mana o miai tangata I se furuli maafe o te atatu peninsula e malanga I te atatu south mo le supermarketi au pito lata-latane mo lātou whaataunga e po le anga ia ne fo I le supermarketi le Pack and Save I Lincoln Road. Ua whaafta iai le kompania le Woolworths I tangata o te atatu peninsula mo le lātou langolango I tausanga I tele a ena whaalia o le a whaawo pēr le lātou tutua I lona la I te atatu south whaapea mai isi pito nuu. I tālonga soka o le taminasanga le A-League e tasi ale si koa na malo ai le au soka au kilani le Auckland FC I le la tālonga ma le au le Perth Glory le sa whaia na po le malai o le Go Media Stadium I Mount Smart I au kilani. O le manu malo o sanga whaamautuina ai ma le malo ai o le au soka nei au kilani le ipu e ngō o le Premier's Plate mo le taimi muamua I lona tau sanga muamua le nei ua tau ai le liki soka a Ausitalia. O le taimi muamua fo le nei ua o mai I New Zealand ia le ipu le nei o le Premier's Plate. Ua anga atu nei la ia le au le nei au kilani mo leisi vaenga o le suenga fusi o le taamunasanga mai o leisi ala tu ta'alonga soai o le amalanga tuai ta'alo ma le au o le Western United I Ausitalia. Ia o le whaigula nao nei vaenga o telefou